ISTV Pauming Tabir Basmutaram Nocture, Hosimori Pau. Tara Taruk Suba Lok Sabah Mikhalda Inergi Oina Mio Nipana, Mirep Oibia Cray. Territorial integrity Kaihandana Tangani Hyber Wafam Yauba BZPG Outer Gate Manifesto Nasifong Cray. Amadi Texam Polo Club Team A, Amadi Manipur Police Sports Club Team B, Marisuba 57 Mountain Division Polo Tournament K, and its semi final that Tenaragane. Hosima Punga Pau. Handa Pangtogadoriba Tara Taruk Suba Lok Sabah Mikhala Sigi Inergi Oida candidate Nipan Bot Lepaya Cray. Makoi Singadudi, INC Dr. T. Mania, BJP Gi Dr. R. K. Ranjan, Independent Mirep Oinam Indira, CPI Gi Dr. M. Nara, Manipur Democratic People's Front K, Dr. Guru Mayum Tonsana, Trinamool Congress K, S. Manaubi, Aam Aadmi Party Gi Dr. Ibom Cha, Amadi Jai Mahabharat Party Gi Oinam Jotini. Ngasi Imphal West ki DC office ta scrutiny pangthokuna final tawkhe scrutiny aduda candidate oigadoriba miyoi sing returning officer K Radha Kumar su sarukya khe general observer oina UP dagi Chandrabhanu IS officer Tamil Nadu dagi Dhamendra Pratap Yadav amade police observer oina Ashok Das su sarukya khe K Radha Kumar na handa pangthokadoriba election asigi damak mamang dagi khenaba haiba tarabadi polling station masing hengat pasini Hauzik punna polling station chamanga supna mapanda voter singna yamna komna bot thadaba yana na basile Lok Sabha Mikhala se Inergi oina de free and fair oigani haibagi thazaba phungduke Laliba Mars kumapanda candidate singna withdraw tawdrabade Inergi oina candidate Nipanna lamba tawnaragani phungduke Rutini tawpa tawbum matamda Nipan mak loina yai last date of withdrawal sida withdraw tawkiba yawdragadi akhoi contesting candidate si Nipan oiraba yawagi phibam lei polling station si khara yam khalai andi ngasai akhoi voter sing si yari kai picture lairaga freely omna thadana baina the chief police in respect of Imphal West 509 polling station lakpa masida polling station si yang polling personnel involved to machine si hingalakani adagi number of hypersensitive kasidi thoidok pe hingatpadi leite the 509 24 is being classified as being hypersensitive. BJP Manipur State Party na ahanba oina outer amadi inner da tongan ba manifesto puthokadore ngasi outer gi oina manifesto phongkre ngasi phongkiba manifesto duda Manipur gi territorial integrity kahaloi and gi wangmada khariba Indo Myanmar border fencing loktokane insolisingam katama nifu mapanda laikiba Indo Myanmar boundary gi phibam aduda kaidana thamnana ba thabak lokhatkani haiba wafam kaya yaure ngasi ni taipa su tekto laiba BJP Manipur Pradesh ki office ta pangthokiba manifesto phongbagi thoram aduda party ki president TS Chauba Inergi Mirep Oiriba Dr. R. K. Ranjan na sarukya khe outer gi Mirep Oiriba Professor Gangumai Kamaide Manipur gi wangmada laikibadagi thoram aduda yaukide thoranga mari leinana TS Chaubana Bharat ta NDA na luchinglaga anoba sarkar ama soidana leiragani BJP na Manipur da outer amadi inner animakta soidana mai pakane party asigi oina magi lamdam aduda base tawraga parliamentary constituency da yumpham oiduna manifesto phongani inergi oina su tonganba manifesto ama athuba matamda phonglagani magna makha taraduna Manipur gi cultural identity asi ngaktuna thambaga loinana masibu sakhot hanana ba party asina khonagani travel singi tongan ba issue amadi problem sing losinana ba wafam sing manifesto sida yaure Bharat ta imung amagi miyoi singna sasan tawba pamnaraktre masigi matung ina Manipur dasu anoba Manipur ama lehenana ba khonarasi haike hojiki singi chanariba singda hanadagi leijaraba system moigi social system leijariba sida improve to gidaba magi kabui kuki tangkun tongan ba akoi leijariba sida improve to hanna bo hona bidaba ngasi haugi sarkar madu BJP na magda hena improve to hanna hona Amaram da mayang Imphal dagi Kongkham Robindro na mahakimyoi kayaga loinana BJP da yarakre
मांगना पार्टी असिदा यावरकपदा प्रेसिडेंट टेस चावना अयाबा पिखरे थाईलैंड की मिनिस्टर काउंसिलर कमर्शियल थरादोल थोंगरुवांगना लुचिंगबा टीम अमगा मणिपुर सरकार की कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की मिनिस्टर के गोविंदास यावना उनखरे मसिगी मतंगदा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कमिश्नर लेखरगा पाउमी सिंगा उनबा अमा सेक्रेटरीट ऑफिस पांथोखरे लेखरना हाइकिबदा मियोय कुलुमदेना साबा डेलीगेट टीम असे इम्फाल लाक्तुना थाईलैंड अमदी मणिपुर की मरक्ता लैरिबा ट्रेड रूट सिंगी मतंगदा खनबने भारत म्यांमार अमदी थाईलैंड लेबाक अहुम फाउदुना ललोल इतिक तौबदा लंबी थोंग इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी कनेक्टिविटी की मतंगदा वफम कया खनखे थाईलैंड माइकैदा लैरिबा हाईवे सिंग 4 लेन ओंदुना मपुंग फाना सेमगले म्यांमार की माइकैदा थबक पाइखटपा दरकार ओरे इम्फाल दगी मोरे फावबगी लंबी फरे इम्फाल दगी जिरी फावबगी रेलवे लाइन असे इंग सोलिसिंगनी तरातरेट फावबगी मनुंगदा लोशिनना बा पांदम थमले रेलवे लाइन असे मोरे बर्मा अमदी इम्फाल फावदुना ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क सेमनबने मसीगी सुमतकता रेगुलर फ्लाइट लेहननबा कन्ना होनरे अमरोमदा ललोल इतिकी मरी फगर हनबतन नतना लेबाक सिंग असिगी मरक्ता कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एजुकेशन अमदी हेल्थ सेक्टर दा मरी फगर हननबा होनरे हौजिक मणिपुर यूनिवर्सिटी दा थाईलैंड दगी माहिरोय तरुक माहितमले मथंग सहीदा होम अमसु माहितमलगनी हाइखे डेलीगेट टीम अदुगा खना नैनबदुदा मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना इम्फाल दगी थाईलैंड फावदा कार रैली अमा पांथोक हनिंगबगी अपांबा फोंदुखे मदुदा डेलीगेट टीम अदुना अयाबा फोंदोकलमखि हाइबो वाफम लेखरना थमखे खना नैनबदु लोइरब मतुंगदा डेलीगेट टीम अदुना मोरेदा चतुना कस्टम हाउस सु येंखि हाइना फोंदुखे not only in terms of trade in goods but in terms of exchange of cultural exchange and people-to-people contact, like in education. Then in the case of medical facilities, we felt that we can have better relations. Additional SP Operation Thawal Dr. S. Ibom Chana Luchingba Thawal Police की पुलिस कांगबु अमना कक्सिंग इरु मपाल दा ngasi ayuk thibo humagi thabak chathakre leikai gi miye khudingma kokthokuna verification chathake miye tara taruk makha taba verification gi dama कक्सिंग पुलिस स्टेशन sinakre nakala marom da haukiba tangkulum de gi numidang da sangayum from part 1 Marial Khulda leiba ward member MD Ramezuddin gi yumda bom langslamba miye Thawal Police की कांगबु अमना फारे हरे ISTB na phangba pauda pharaba mi adudi MD Abdul Hafsim alias Nahapik sahi kuntramathoi apokpa Abdul Rasid sangayumpham pulai pokpi Marial Khundagini mangondagi hand grenade amasu fangle hare Chandel dagi sugnu fauraga sakpi karong taba lambi sembidabagi mayokta miyamgi khongsat ama sakpi karong da satkre District Vigilance Committee Chandel na Anal Naga Chiefs Association Sakpi Karong Subdivision Anal Lenru Tangpi Sakpi Karong Branch amasung Sakpi Karong Block Youth Wing na sinkiba rally asi Sakpi Karong Government High School dagi hauraga SDO Sakpi Karong Office pawa chatuna SDC gi khutang da Manipur gi Governor da memorandum ama pisin kre aikhoi afaba lambi pami afaba lambi leitrabadi chawkhatloi chapmana ba chawkhatpa pami haiba pleka sing paikhe Paumi Singh da committee ki president BD Bethana lambi asing solution ani mari dagi ngasi fawba state government na semjin bidre in solution ani taragi sahi tangkhai chalak pa duai da lambi asi sem sabagi thabak state PWD na BRTF ta sinake adugo BRTF na ngasi fawba lambi asi sembagi thabak paikatre hiramasi da state amasung central government na Chandel district miyam gi yenglaga athuba matam da miyeng sangbina ba appeal tawre wa ngasi fawba koise complete topping program lakte repairing sheet nuchi nungane tawbide asigi matang ne khore di si tache khoi Chandel paraya gi lambi se moina mutang yengbi rebadi ningsing bi rebadi amutang central da intervene do bi rebadi athubada khoi Chandel paraya gi chatkorong gi isini nausingi awa basi kokuni haraga district vigilance committee on behalf da Ngasidagi Karnataka gi Bangalore da pangthokliba Indian Journalists Union gi National Executive Committee gi mifam da All Manipur Working Journalists Union gi Vice President Ratan Luangsa amasung Standing Committee gi member Asem Bhakta Sarukyare Niminimi gi mifam asida maru oina journalist sing da khut tharakpa state pumnamaki West Board
चनहनबा पाउमी सिंगी थबक की फिबम अमसुंग सोशल सिक्योरिटी की मतंग द खनगनी यूनियन की म्यूट कांगबु असिना मणिपुर दा पाउमी सिंगना थेंगनारिबा खुदोंग सादब कयासु नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफमदा पुखतकनी हरे इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी कंटेक्ट एंड मैनेजमेंट की मतंग दा निमिनि चुपना चथगदबा नेशनल वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा ngasiदagi tagyal da laiba नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दा होख्रे हौदोपगी थरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की हाना वाइस चांसलर ओरंबा सी अमुबा आईआईटी उत्तराखंड की लाइब्रेरियन योगेंद्र सिंह अमदी एनआईटी मणिपुर की डायरेक्टर सरुंगबम वीरेंद्रना थोरंगी मरु ओइबा मिर सिंह ओइना सरुक याखे एनआईटी की चही के सोवेनियर अमसु रिलीज तौखे लाइब्रेरियन योगेंद्र सिंहना लाइब्रेरी हाइबसी मतम की मतुंग इना यामना मरु ओइबा अमा ओइरक्ले लाइब्रेरी की खुथांगदा वाखल लौसिंग तानसिनबग लोइना मियामदसु मदुगी कानबसिंग खंगन बंगमले हाइखे एनआईटी मणिपुर की डायरेक्टर वीरेंद्रना इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी की मतेंगना मतम की मतुंग इना मियामदा वाखल लौसिंग पिबा ngamle हाइखे वाइस चांसलर ओइरंबा सी अमुबना मतम की मतुंग इना ओइरक्लिबा सिदा अखोय पुमनमक यावसिन बतंगाय फद्रे इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी की टेक्नोलॉजी असी मतम की मतुंग इना यामना कानबा अमा ओइबत नतना मियाम की अनौब ज्ञान लौसिंग फंगनबा होनबदा मसिना कानबा फंगनबा ngamli फोंदोखे most reliable source of information. The Manipur University has a good library, fairly good amount of collections, but teacher users culture should be developed to a very respectable degree that I have not been seeing for many years in Manipur. ing solutionani taramathoida Maoist Communist Party Manipur ga mahiloi sang mayam ga khuthak oina hiram kharada yanaba purakhi adubu yanakiba wafam sing asi school ayambana thugaiduna leramle hare Liberty की सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोंगलेन मैतैना थोलकपा चेरोल अमना यानकीबो वाफम सिंग अदुगी मनुंगदा अहानबो वाफम ओइना स्कूल मनुंगदा लाइनिंग लंबीगा मरि लेनाबा थबक सिंग पांगथोक्तबा हाइबसिना मरु ओइबा मरम अमने लाइनिंग लंबी असि हिंदू क्रिश्चियन इस्लाम नत्रगा सनाम ही लाइनिंग ओइबि याई लिबसिना लाइनिंग दा कनागिसु मिचंग मिखाई नाइबा मखलगी फिबम अमदा सेमगतपसि यानिंगदे स्कूल कंपाउंड मनुंगदा लाइनिंग लंबीगा मरि लेनाबा थबक थोरम सिंह हाइबदी चर्च साजिनबा मंदिर साजिनबा कया आसी याबा ngamloi हाइबसी इंग सोल्यूशन तरामाथोइदा यानखिबा वाफमने यानबासी पुरकनबगिदमक स्कूल कया लुप असिना थिजिनखिबा फावबा लेरबने यानखिबा वाफम असि अयाम्बा स्कूल सिंह मरु ओइना कैथलिक मिशनरी सिंहना चलाइबा स्कूल सिंहदा ngakna सत्रे मरम अदुना यानखिबा वाफम ngakna चलक्त्रबदी सेक्युलर ओइबा लुप असigi वाखलोंगी मियेंगदगी मुक्नबा अमा लाकनबगी मसाक ओहिलकनी अतोपा यानखिबा वाफम खरगी मनुंगदा लाइरबा इमुंगी महैरोय सिंहबु महै मसिंग तंबदा ट्यूशन फी अमदी अतै फी सिंहदा खरा मखै कोमथोकपा हाइबा वाफम असिसु स्कूल अयाम्बना ngakna चलमद्रे इंग सोल्यूशन तरामाथोइदा यानखिबा वाफम ngakna चलिबा स्कूल सिंहबुदी लुप असिना थागतपा फोंदोकले नाकलमरोमदा लुप असिना फाइनेंस कमिटी अमा सेमखिबगा लोइनना लुप असिगी रीजनल ब्यूरो मेंबर ओइरिबा कायन फाबा मैतैना कमिटी असिगी कन्वेनर ओइरगने अथुबा मतमदा कमिटी असिगी मखादा रेवेन्यू कलेक्टर अहुम हापलगा लुप असिगी फाइनेंस के थबक थोरम सिंह खुमांग चौक्सिना चंगसिनबा ngamlagane हौजिकी ओइनादि लुप असिना मियामदगी सेलगी मतेंग लौबगी थबक थोरम सिंह चथब लैत्रे मखा ताबा लुप की ओइबा वारोल अमा मियामदा खंगनरिबा फावबा मियामदगी मतेंग लौबा लेखिगनी हरे नाट की थोरम सिंह परेंग चुमना योखतपा ngamlabadi चिंगमी तमी हेना जसिन हनगनी हाइना मैहरोल इनात थांगता अपुनबा लुप की प्रेसिडेंट अवांगबना ngase जेम हॉल दा पांगथोकिबा फेस्टिवल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन मणिपुर कम सेमिनार अनिसुबा सरुक अमदे सिंटाक पुरेल सिंह इरात चबगी थोरमदा फोंदुखरे थोरमदुदा एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी संजम विद्यापति अकोमलो की प्रेसिडेंट के एस समरेंद्र यूसीएम की वाइस प्रेसिडेंट ए चंद्रमणि रिसर्च स्कॉलर अखाम लांगोलना मरुइबा मियोसिंग ओइना सरुक याखे थोरमदुदा सोवेनियर अमसु रिलीज तौबगा लोइनना साइखोम अवांगबना इबा आई मसक खंगबा अमसुंग पुंसीबु मसक खंगनबा थीबा थगोलोन कौबा लाइरिक अमसु फोंखे नाट कमरी लेनाबा तोंगान तोंगान बा थोरम सिंहदा थोइरोक हेंदोकपा मियोय तरामाथोइदा अवार्ड पिदुना इकाई खुमनबुटखे थवंगा मरी लेना लुप की प्रेसिडेंट अवांगबना इसा इसागी हवफम खंगलबा मतमदा लंदम असि चाखतपा ओइगनी फोंदोखे उयाम मयाम सिलो दरब खोलबा तासिन खुमजल खोलरबा मा उखदर खोलरबा अदुगुबा
ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯥꯟꯗ ꯂꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯆꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨ ꯈꯣꯂꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯄꯥꯡꯊꯕ ꯈꯣꯡꯉꯥꯁꯤ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ भारत सरकार अमसुंग मणिपुर सरकार अनिगा लोइनना याना चेरोल इनादुना शांतिगी लंबीदा चंगलक्लबा URF अमसुंग लुप असिगा शांतिगी लंबीदा खोंग थांगमिनरिबा याव लुप कयागी इकाई खुमनबा अमसुंग मसागी हक कंजनबगिदमक नुमित हुमनि चुपना भारत सरकार की मिहुत ओइरिबा जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शंभू सिंहगा उनदुना यामना कुमना खनन नैनरबा मतुंगदा यूनियन होम सेक्रेटरी दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे हरे लुबसिगी असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन पोइनु लुवांगी चेरोल खनन नैनबा अदुदा हौजी हौजी ओरिबा अमदी मायोकनरिबा MOU ग्रुप सिंगना थेंगनरिबा फिबम खुदिंगबा पुथोक्तुना खनखे ngasi hayengi tanfam khangdona hingliba santigi lambida khongdarkhaba khudingmakpo Bharat Sarkarna ikai khumnabi baga loinana orekliba ahongbasing asibu athuba matamda yengsingani haibagi thajaba pirakle Bharat Sarkar gi makedagi su hanadagi santigi lambida laglaba yawloising asibu masa masa ga chanaga daba thakta sarkar gi thabak phanganna bagi thaurang yatpa loire adubu matam kharadi changkhiba yari haina thajaba pirakhe MOU group luchingba sing natraga party gi mihu singa punna warishin ama purakna bagi thaurang ama oina mathangi thada Bharat Sarkar gi maru oiba miyoi singa Delhi da unaba yana leire haina khangalake amuram da handa pangthogadari ba Lok Sabha mikal asida URF na athingba leite friend asigi ming sajinaduna miyam da kian khangan ba minam sori ba taruklabadi mobile number 9402849781 natraga 8730005725 ta pau pibiro hare ABMKS film production na nauna puthokadaba Manipuri digital film punsi khongchat ki yai phathongni thorang ase film asigi producer thoibigi chinga makhali walambi da laiba mayumda pangthokre thoramaduda sumang lila artist Kairau Rajen film consultant Brozen koijamna chingba Musing Susarugya K. Film Asigi director, screenplay Amasung Aiba, Kiran Koijamne, Film Asida Rahul Amadi, Sonyana Chingba artist singna Sarugyari. था असगी कुनमाथोगी निमिजुंगबा पुंग तरानिथोय मखाइरोम ताबा मतमदा BT रोड की गंभीर सिंह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ममांगदा ड्यूटी तौखिबा ट्रैफिक पुलिस की मथक्ता पुनम रानी वांखेम कौबी नुपी अमना मीडिया की खुतांगदा सिरखिबा मराल अदुगी मतांगदा इम्फाल वेस्ट की SP ना सेंदोरक्ले निमिद अदुदा ड्यूटी ताखिबा पुलिस सिंगना आइन ngakna सुप्रीम कोर्ट ना अमुबा फिल्म लौथो हाइबा ऑर्डर अदु थाबक ओइना पांगथोखे मांगना पुरखिबा होंडा CRB अदुगी मैलेनाबा चेचांग सिंह पुथो हाइना खंगनबदा मथौ तौरिबा पुलिस सिंगदा फजदबा वाही वाता कया सिजिनदुना पुलिस की ड्यूटी दा अपन पिखे पुलिसिंग अदुना मथौ फजना तौके हाइबदु निमित अदुदा उठखिबा मीडिया के वीडियो फुटेज अदुना ताकचरे थगोसिगा मरि लेनना केस अमा लौखले होंडा CRB की रजिस्ट्रेशन नंबर अदु कर्नल सुरेश भाटिया कौबा अमगी इंडिगो कार अमगी मिंगदा लेरमे इंडिगो कार अमगी नंबर मतौ करमना होंडा CRB अदुदा पालमलिबनो अमदी गाड़ी असि कदायदगी लाकपनो हाइबदु थिगली हाइखे चटखिबा मार्च की तांग 15 की नुमिदांगदा माओगी कारोंग विलेज दा लैबी मचामरी लैरबी नुपी अमबु मी अहुमना इज्जत मांगनखिबा थवंगबु नागा वुमेन्स यूनियन ना यानिंगदबा फुंगदोरक्ले मरा लैबा मी सिंह फादुना दंदी पीगदबनी हाइना दावी तौरे श्री श्री गोविंद जी पनामरी होली संकीर्तन की मतंग दा चटखिबा वर्कशॉप अमदे डेमोन्स्ट्रेशन ngasi खुराई कला विद्या भवन दा लुसिनख्रे संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली की मखादा गुरुकुल कल्चरल एकेडमी खुराई कोंगपाल सरजो लेकाइना पांगथोखिबा लुइसनबगी थौरमसिदा डांस स्कॉलर RK धनिसना रिटायर्ड हेडमास्टर KS निमाई चरणसु सरुग्याखे थौरंगी सरुकमो ओइना खुराई पना होली डोल S नंदेश्वरी ई सनाथोय अमदी माकी कांगबुगी होली संकीर्तन उठखे हंदक रामसागी मखादा स्कूल सिंगी लाइब्रेरियन कम ऑफिस असिस्टेंट फम खरा लौननबा होनरमलगा स्कूल सिंगदा लाइब्रेरी गी दरकार लेते ऑफिस असिस्टेंट ओइना लौरगनी हाइबसी यामना चुमदबा वाफमनी हाइना मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन ना फोंगदोरक्ले असिगुम्बा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंगना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरबदे मणिपुर दा स्कूल एजुकेशन चौखटलोय असिगुम्बा ऑफिसर होंदोकदबनी हारे इरावत फाउंडेशन मणिपुर ना कक्सिंग खुनौ
Seksa Pat Branch ka khosam naduna nongmagi mangsilagli ba lofam sing kanana ba pandamda Kaksing Khunau Seksa Pat Community Hall da miyam gi khanana na ba mifam ama pangthokre mifam asida Irawat Foundation Manipur gi Vice President KS Nisikanta Secretary KS Sengoi amasung Organization Secretary Gopen Luang susarugya ke mifam adu loiraba matungda miyam gi oiba khongsat amasu chatke Mari Suba Festival of Contemporary Play gi ngasi nini subanimita Theatre Mirror Imphal gi hingba tai karigumba pambai utkre Ministry of Culture Government of India gi sentang makhada Manipuri Assemble na sinduna MDU Hall da tatariba festival aduda ngasi utkiba play asigi aiba JC Tongra Director Warepa khagingan bane Play asigi consultant na Warepana play asigi matang da phungdo khibada bad governance na piba chaitheng da miyoiba na karam na hingada ge haiba utnaba honabani phungdo ke anouba system of honandri hawadi hakkidraba suma chain reaction ase akumak lengana lorugani masigi da mutta ekoi makeup thopu matam oire haibadi unanabi damakta ekoi masigi la uchan pan Tarataruk Suba Outer Parliamentary Election da NCP candidate ki Mireb C Dongel gi public meeting election campaign Kangpukpi gi Kangui Community Hall da pangthokre Tharamasida Hana Minister Oiramba Biren CPI Thawal Election Committee ki Secretary Jiban BSP State ki President Kabita Susarugya ke Soradagi MD Basiruddin Hat ki bagamari lenana J Sinangrang numidang waram pung taruktage pung nifunipan gi Thawal district ban tawramba adu local MLA ga loinana Deputy Chief Minister ga punna phaminaduna phibam khara da yanaba purakpadagi ngasi nungtil pung ani dagi komthokre Yanaki bagi matung ina laliba tangkun mapan fawagi manungda thabak oina onthoroktrabadi mathangi numitagi akan bakhongjang kaya changsingani hari hauza sanwagi pau Ngasigi sanabagi pau da polo Texam Polo Club Team A amadi Manipur Police Sports Club Team B Mari Suba Yankhai Taret Suba Mountain Division Polo Tournament ki ani Suba semi final thengnaragani Manipur Horse Riding and Polo Association and Sinduna Imphal gi mapal kangjai bungda team tara marina saruk yaduna chathariba Mari Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki ngasasana ki ba home Suba quarter final match ta Texam Polo Club Team A na nambur mapal Polo Team A bu panjal taruk ahum da maitiba pikhi Texam Polo Team gi panjal sing adu TS kaubuna ahanba ahum Suba amadi Mari Suba chakrada panjal ahum chanke O Roger na Mari Suba chakrada panjalani sanke atopa goal aduna nambul mapal Polo Team gi S Guri Mohon gi aun goal da Texam gi goal chanke nambul mapal Polo Team gi panjal sing adu S Guri Mohon na ani Suba chakrada panjal ani L Tarun na ahum Suba chakrada panjalama chanke Tournament asigi Mari Subada Sanakibada Manipur Police Sports Club Team B na X Fitness Wangkhaibu Panjal Manga Marida Maitiba Pikre Manipur Police ki Panjal Singh adu Ais Abungna Ahanba amadi ahum Suba chakrada Panjal amamam chanke TS Roman na Ahanba amadi ahum Suba chakrada Panjal ani chanke atopa Panjal aduna T Pradeep Kumar na ani Suba chakrada chanke X Fitness ki Panjal Mari adu Jacob na ahum Suba amadi Mari Suba chakrada chanke hayeng ahanba semi final nungthilpung amatabada Khurai Polo Club amadi Manipur Police Sports Club Team A ga sanaragani ani Suba semi final da Texam Polo Club Team A amadi Manipur Police Sports Club Team B ga sanaragani Romeo FC na 10 star fighting gabu maithiba piduna and Chandreswar Memorial 9-man aside open football tournament ki final sankre laima pokpam apun ba sanaroi lob Lasal na sinduna thas ki tang ahum dagi team tarani thoina saruk yaduna lob asigi football ground da taramapan suba Lasal Sports Meet kamari lena na chatharakhiba and Chandreswar Memorial 9-man aside open football tournament ki ngasasana khiba ani suba semi final match ki sana khibada Romeo FC na 10 star fighting gabu goal amasino da maithiba pikre Romeo FC gi mai pak pagi goal adu Jekina ahan ba half ki nipan suba minute ta chanke tournament asigi aroi ba match thas ki tang kunma pan gi nungtelpung ani tabada Romeo FC amadi Korifaba FT number ga sanaragani Chennai da Sathariba Mari Suba Hockey India Men's Junior National Hockey Championship ki ngasi sana kiba semi final match ta Manipur na Jammu and Kashmir bu goal ani sinoda maitiba piduna final chankre championship asigi aroiba match tha sagi tangkun trage nungthilpung mari makhai tabada Bengal ga sanaragani
Manipur Handball Association की मियंग मखादा Charging Youth Development Organization लेलोंग सिंधुना हयेंदगी टीम तरा हमदुना सरुक यादुना तरे सुबा पुरैरोंबा Men's and Women Open Handball Tournament Charging Youth Development Organization लेलोंगी Handball Ground दा हौरगनी मेगी तांग अमदगी कुंतरेट फाउबा गवादा पांथोकदरिबा AFCA Certificate Course दा सरुक यानिंगबा FCB Certificate पाइरबसिंगना हयेंग तांग कुनिफान फाउबगी मनुंगदा www.ia.iff.com गी खुथांगदा ऑनलाइन अप्लाई तौनब खंगलगले SSU सिंजमैना FC खंगलाई Cyclebu Maitiba Piduna First led Dr. L. Begachandra Memorial Invitation Football Tournament ki final changkre. Imphal West District Football Association Sinduna Thangwibangi Thau Ground da Team Nipana Saruk Yaduna Chathariba First led Dr. L. Begachandra Memorial Invitation Football Tournament ki ngasasana ki bahan ba semi-final match da SSU Singzamaina FC Khanglai Cyclebu goal ani sinoda Maitiba Piduna final changkibani. SSU की पांजल सिंह अदु एल गोगोचा अमदी साहिदुर रहमाना अनि सुबह हाफ की हुमुरा मंगा सुबह मिनिट अमदी मरफुदानी तो सुबह मिनिट चनखे हयें नुंथिल पुंग अमा मखाई तावदा ट्राउ क्वा कैथल अमदी ट्रुकपु नंबोल अनि सुबह सेमीफाइनल मैच ता थेंगरगनी हौजिंग असि नोमगे इंसागी पाउ ICA Lamphel Pataki Pangba Paugi Matungina ngasi khwaidagi saba degree Celsius kuntare dasmik mapan khwaidagi ingba degree Celsius tarahumdoi nungsita yawba ising mani chang ayukta chada mafudani thoi nungthildana chada yangkhai nipan nongjugi chang nil haujari bedamaru pa mukhana tara taruk suba lok sabha mikhalda energy oina miyoi nipana mirep oiba yakhre Territorial integrity kaihandana thamgani haiba wafam yawba BJP gi outer gi manifesto ngasi phongkre amadi Texam Polo Club Team A amadi Manipur Police Sports Club Team B Marisba 57 Mountain Division Polo Tournament ki ani suba semi final da thengnargani ngasi gi na dia STB ni pijaba pawma tangslo shinjare miyang tabiri basingbo amkahana khurumjare